V apríli 2019 vypukol extrémny lesný požiar v provincii Gangwon-do v Kórei. Požiar sa nekontrolovateľne rozšíril a spálil 525 hektár pôdy, čo je dvojnásobok veľkosti parku Yeouido. V dôsledku toho prišlo o domov 1300 obyvateľov. S cieľom pomôcť obetiam, ktoré sa stali zúfalými v dôsledku náhlej katastrofy, predsedníčka Zhang Gilza a členovia medzinárodnej nadácie We Love You usporiadali 20. ročník súťaže v chôdzi rodiny Nový život. V decembri 2019 hlavný riaditeľ a členovia správnej rady nadácie We Love You navštívili provinčný úrad Gangwon-do v mene predsedníčky Zhang Gilza. Bolo to darovať provincii Gangwon-do, ktorá bola postihnutá rozsiahlým lesným požiarom. 연말에 좋은 소식 주셔서 다시 한번 감사 말씀드리고 저희 지금 복구 중인 주민들에게는 아주 큰 위로가 될 것이라고 생각합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. Finančné prostriedky získané prostredníctvom súťaže v chôdzi boli doručené ako miestne darčekové karty do provincie Gangwon-do s cieľom oživiť ekonomiku, ktorá stagnovala v dôsledku lesného požiaru. 우리 강원도에 이제 올해 산불 피해가 아주 컸었는데 이렇게 잊지 않고 도와주셔서 이재민들에게 큰 위로가 될 것 같습니다. 정말 고맙습니다. 이번에 이제 이렇게 위로부유 운동본부에서 큰 성금을 보내주셔서 이재민들이 여러 가지 큰 도움이 될 것으로 그렇게 기대가 됩니다. Pomocná ruka sa dokonca dostala do okresu Gosong-gun, ktorý bol najviac poškodený lesným požiarom. 정말 고성군도 이렇게 산불이 난 지도 몇 개월 지났는데 관심을 가져주셔서 정말 감사드리고요. 저희들 행정에서도 열심히 후원해 주신 그 기대에 어긋나지 않도록 최선을 다해서 이재민 분들이 빨리 그 생업에 종사할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 예, 감사합니다. Miestni starší občania uviedli, že stagnujúca ekonomika spôsobená lesným požiarom v provincii Gangwon-do bola veľkým problémom. V tejto situácii im veľmi pomohli miestne darčekové karty od We Love You nadácia. 우리 경제인들이 많은 어려움을 겪고 있어요. 근데 이런 상품권으로 인해 가지고 이곳에서 소상공인들에게 많은 도움과 위로가 되고 더 힘을 얻지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 이거 가지고 우리 이재민들 지금 용기를 내서 또 복구하는데 보탰습니다. 감사합니다. 크다면 큰 돈인데 열심히 복구하는데 힘내겠습니다. 감사합니다. Dúfame, že láska od predsedničky Zhang Gilza a členov nadácie We Love You pomôže obetiam požiaru znovu získať silu k životu.